Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri vhona uri hu na u fhanduwa ha ḽifhasi fhasi ya lwanzhe lwa Pacific devhula vhukovhela. Ngudo yo anḓadzwaho kha Journal ya Science Advances yo shumisa data u bva kha zwifanyiso zwo dzhiiwaho fhasi ya lwanzhe ngei devhula ha Amerika. Vhorasaintsi vha ri tsedzuluso yavho i ḓo thusa u engedza nḓivho malugana na midzinginyo. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Columbia University. Ngudo ntswa yo bvisela khagala uri u ḽa zwiḽiwa zwa maṱari zwi nga thusa u lwa na tshanduko ya kilima. Tsedzuluso yo wana uri arali vhathu vha ḽesa zwiḽiwa zwa maṱari hu nga vha na u fhungudzeya ha vhubvisa gese nga phesenthe dza 55. Ngudo yo rangwaho phanḓa nga dzangano ḽi vhidzwaho upfhi Physicians Committee for Responsible Medicine yo gandiswa kha Journal ya Current Developments in Nutrition. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one nne na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiso masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.